محمود عباس دکتوره نویسکار و شیروکار سیاسی جو تکساس امریکا لگل منه. دکتور دمت خوش به بخیراتی سبب استماعیه ادی بفرمی ترامپ دست بید که وکه سروک امریکا. دکتور کرد خمویه که دانه دترسن که ترامپ زیده گوه نده کردین روش آوای کردستانه لگور نرینه تا و ترامپ وکه بایدن کردان بپاره زیان نه؟ سلام ورز اشتراج بین دلارا بری همچی از رحمتی خدای باوی طیار بی و الحمه پکروانی ملت کرد بی از باور دکم استراتژیا ترامپی نودا و گرتر بیجیا بایدن یعنی یا بایدن بهتر دالکی آشتی دا وی کارید کر یعنی پیشگرتیا هزا کردت کر دواره کی تنی دا انو چون شریداش بگه از بینم انو لگور حکومت آگوده هاتیه دا مزراندن و لگور آخفتنا ترامپی و بریاس چار و جاد جورنالیست دارا و لگور یعنی وزیری وی دروایی گو نو دا مزراندیا مارکو روبیو برسبابی ناجه کی سناتوره کی امریکی گلی کی پیشگرتی عملتی کردت کی الگور با آخرتنی و تماما دده خویاکن استراتژیک نود رجلاتی نوین ده بتایبت و ده درباره پیشگرتی عملتی کرد و بتایبت بهتر جی که ده درباره قوات قصد و هزا کرد و ریببریا خسر داد کی طبعا جگلک خالابا استراتژیا ترامپ طبعا وکا گو امد زانن نوتی آواکرن سر بنگها آشتی بس دریا قوته ده یعنی دریا هزه ده نگو آشتی که بسستبون و وکا گو امد زانن برجواندیا امریکی دروجلاتی ناوین ده ترامپ را یا هری سرکه دویده ده و دمیزین هبونا امریکا ده هندروی سوری ده و بتکلیوینا بکردارا پارچه که گلی که گرنگا ده استراتیجیای دروجلاتی ناوین ده طبعا سر گلک خالی دیش که موتکاری بیجه از میزنم انو ترامپ د پیش روزی دا و پیشگرتیا هزا کرد بهتر بکی چه دواره لشکری ده به و از دور نبینیم و بخی وارکی سیاسی دش که جبرولو از میزنم وقتیش بونی بخی وارکی سیاسی دا گرکا اب هرما ها هرما که فدرال به دا بکی وکا و یعنی تکلیه دادگهی یعنی قانونی هبونا و دا سوری دا قانونی و برین ها مثلا اعتراف برژیم بشار ندکر و هبون و نبونا و ناد ورده نگلکی گرین بجویر دواری نادولتی دا بس ایرو وقتی که سوریا هاتیه گوهرتن و حکومت کنوچی بو بگرکه هبونا امریکا الویده وارکی قانونی بی از دبی واریده از میزان پیشگرتیا هزا کرد و بهتر بکرن و استراتژیا ترامپ ایرو یعنی دروج پیش روزی دا و بهتر پیشگرتیا هزا کرد تمامی بکه نه بس قصد وکا گوش دیجی داعش اجبرگو او مترسيك هيا اولا اب حكومتها هيا ببي راديكالي مسلمان واب مترسيه خلقين سرقلك هي اولهيه تركيا ايراني برده عفوا اولهيه اسرائيل برده يا دوا مترسيك هيا ميليشياتي ايران بقرن يا اساسيه هيا او هيزيغو تركيا بيغرتيا بكي غورتر ببن واباها وكا غولوزنج ددنا خياكرن وكان ها تج داسر كراني ودرخص وزير برفاني سوري دبيجي دي قصد نامينه امريكا دورده بيغرتيا واتكي وكا غو ايريشا كانترك تسر امريكا وسر لشكريه امريكا دندروده سر بقى خاله از ميزين غو امريكا بيغرتيا هيزا كرد بهتر بكي ووقت دواري لشكري وحتى بلكي دواري أبوري وسياسي دش. يعني دكتور محمود تدبيجي نجهي يعني أمريكا رين ندا كو أف هتشا وجروبين دنيين تشكدار مثلا تمامنا جروبين سر بتركيا وإيرشي هسده دكن بتايبتي لبنداوة تشرين ولقرقوزاغ ليه مثلا خطر هيا كو هتشاجي إيرش بكا هزين لقال هزين تركيا إيرشي هزين كردي بكن مثلا بشتي في داخويانية وزير برافانية سوري مروف جوياكي يعني ترسا احتمالك اكو بهفرا يرشي كردان بكن امريكا ويل ورها الوسطة جدي نشان بده؟ از بهواردكم امريكا ويل الوسطة جدي نشان بده جبرگو يعني او بخو امريكا تزاني مثلا وقتی گو ایریش هاتا کرن سر سوريا و رژیم هاتا گوهرتن چلو بردان روسيا جوي داري
ئەو زانێ گۆ پلان نەولو هەنا ترکیە پشت وێنایە ji بۆ نیگۆسووریەش خۆرە vala bike îro Erdogan bi taybet ji vê bi her du roja zincîkê çûna Biden û hatina Trump di soba weka gote pê amaje kir û Trump wê negorêş navî çêtêkirin û ev divê kelîkê de weka valabûneka stratîjî û valabûneka beryarî tê di Amerîka de têkirin ew dixwaze zincî ji vê bike lê got êrîşeka mezin çê bibe û bi taybet serqesa vê ser çê bê ام direkt weka gomu gotî ser hebûna Amerîka hindirû de û Amerîka tîcara vê qebûl nake ez bahwar nakim heta vê kelîkê stratîjiya Amerîkî dikevê wê wetayek û xweştûrî bikişînî. باشه دکتۆر ئاها من خواست کرم بێژە کرم نم دخواست انه بيجم انه اف اخفتني قوتين كرين تشيج عليه حكومات دمكي بيا سوريا او يعني وي كبي وي تشارچوي دا حتى دور بيج كرنا ايكونوميا قد خصن سر سوري هلين از بهورت وي چاوي خوجي بغارن او جوي تشكي بي ياد دوا از بهورت كم ترامب وي بريارنا جرينج ديجي ترامب ديجي اردوغان خود بسطيني تش دواري ايكونومي دي تش دواري كي دي راست بيجي حوالي منها لترامب استراتيجيكي عجيب هيا د اخفتنه خود خوشک د دې خویاکرن دوستانی او چې له دواره پراکتیس ده گلک جارا او دوستی خو خصنا يعني چارچوبنا گلکی خراب ده تشتكي نومینه سر به گلکن يعني باش امریکا آماده است توی که چاواش بو کردان قبول بکه يعني بشکری بکه کاغدل بخین سالا 2006 وقتی ما انجام نیشتمانی کردستانی آماده کرد و سالا 2014 وقتی که امریکا متکلی پیر کرد و هات کتا مثل سوری ده و روسیا استان دجبونی تکلیه به کردارا دبرد پروگرام وینا ده و چته گود هات آخفتن دواره سیاسی ده او دخواستن فدرالی که کردی ده روجابای کردستانی ده وكا نومينا دخلنا وكا باشوري كردستاني جيبكن او يعني بروجي حتى هم يعني هيا ولو قلت شعبي خصي قلتنا سرتناي اخفتن لي او بروجي يا سركايا جو امريكا دخوازي قلت سوري دا سيما كفدرال بتيبت بلكي نحن سوري بس سرسيا كردي بتيبت سيستما كفدرال بيعمل كن اف اخفتن يعني وكا بروجي الجام امريكيه هيا وتجاره نهاتيه وشارت يعني نهاتيه ابيتن لجانا وقتي جو شعبي خصي يشي دغري دوار استراتيجي ايكونومي او تكليه بدوله دوراوير عربه راي تركيا او نابچکی دهلگو به وشارتن دو وقت کیده بس نای و وطای انه اف پروژه هاتیه وشارتن پروژه فدرالی لا مرکزیه سوری اویا کیجی سرکه جام امریکیه تشتك دفردايا كرد دكتور محمود مثلا كرد بيويستا لسر چند خالان دانوستاندنان بشاميرا بكن يعني چه بخوازن براسي گلک شانده بین آماده کرن یگو تکلیه بی بکرن به تایبت نه بس شانده که سیاسی به تکلیه بکی گلک شاندی لشکری هبن شانده جبوی اکونومی جبوی مثلا گلک شانده هبن خلاص رکا گرکا چی بی گرکا تجاره شانده کردی جواره لفدرالیه نوی خوار تجاره لمرکزیه و فدرالی نه بس فدرالیه هرما کرده گرکا باش آماده بکن باشک حکومت سوری وری یعنی اوجی ببنه باشک حکومت سوری ده و فدرالیه کردی تجاره خوشند نخوار یعنی تجاره كيماسي كيبكن او قزنجيكا جي حكومتها وسروي وطاي سروي بنجي اذا حتى فدراليه وغير فدراليه حتى اداره ذاتيه جوي بلغ بكن قرك فدراليه يا سركبي وتجاره ياد دوا طبعا ازمنا دوباراناكم ياد دوا لشکری کردی لقصد به يعني يبها جيبي يبها جيبي گرکا اوانا تجاره نکنا پارچک وزارتا برابری راستا برکت بن سها دست کن دستوری دا پارچک بیش حکومتا سوری بس گرکا آزادیا وینا بسری خوبی يعني بريارا وينا نج عراقي لنا نج هيئة تحرير الشام به هيئة تحرير الشام به يعني بريارا وزارتا برافاني به جبرجو حتى بيك اللي كي حمك الزاني هي وزارتا برافاني يا سوري هيئة تحرير الشام اوايها بس ناب غهرتي وجل غهرتنا يعني تدميزاني وزيري برافاني قدرت كبي يك جوا جماعتي نصراي كبنا يعني اب بريار وبتيبت وقتيجو ليشكري قصد يعني يه ريفبريا خسر بي بارشك دمكاجو تاليا ريفبريا خسر تمامية خلاص سيا يا هري جرينج أفا
بوارێ ئەبوریدا ئەکۆنمیە هەرەما کوردستانی ئیرۆ هەشتێژ سەدی ئەکۆنمیە سووری دەستی ڕێڤەبەریە خۆسەردەیە ئەف گەرەکە سەر خۆشک سەر بێ زەلالکردن و چ قاسی ڕێڤەبەریە خۆسەرە ئەو هەرەما کوردیرە بمێنێ یامێ بێژن هەوێ هەرەمێ تمامی رە بمێنێ و چ قاسی بدێ حکوومەتە سووری ینی گەرەکە سەر وێنا خۆشک زەلالی و بێ سەکناندن ئەف سێ خالێ سەرەکەنە تەوان گەرەکە سەرە نیە دوارێ ئەبوریدا یە لەشکریدا یە سیاسی دە فدرالیەت لشکری قصد و یپک جیوانا و واری ابوری چه نفت به چه یه چاندنیه به و یه دیپیره یعنی ابنا گره کسر خوشک بین سکنادن و شاندنا گلکی اکادمی زانا گره کسر وانا بین یعنی بین آماده کرنج بونی واد گفتگوه. بله. گلک سپاس. بس خاله کدی های استخازم لیدافه. کردی دکتر زمانی مزیدن. شانده کردی. تجارة نچه تکلیه به حکومت چکنه به آماده بونا یعنی امریکیه شانده امریکی یعنی دولت یک جهنک شاندهش دولتی هفت پیمان گره که بوار آماده بن چی چه عبنهر یا چی بوار آماده بن دفاع خفتنا دشبرگو چی نیفساندنا بکرن گره که یعنی وگوتی آرمی که ناف دولتی سر بکرن. بله. مالتا آوا گلکی سپاس دکتر محمود عباس نویسکار و شیرو و کار سیاسی امریکا تکساس. سپاس من خیر خوشیده.